Papanan nyo manan nanang. Nakasukat kay manan. Mapanak man ijay ili, at damapan ko gatangan anak ko. At mapan nyo gatangan, wano mapan kay manan magsinara kiti boyfriend nyo. Ha, ne saan mo talando? Nay, mamin ano ngay baga kasi naan nyo na di alakay. Masurunak nanang. Di yu dagdagan ti pungtot ko. Tamang ano niya ti maramid ko. Kunakpot asinaan nyo na di. Kat sininaak mo anak ko, awan kamiin. Sigurado nyo lang. Bakbakitan kayon. Sana na masapo lang maki-boyfriend kayo. Ta makapadurmo na kitaan. Feeling ubing kay tumat namin. Dandani kayong tumangan di tibarsa nga. Ngamday ta pala agpapaaram. Tiyar aramidin yaw. Sa anak mo't nga agpapaaram anak ko. Siyak mo't ti ar-armunda. Ar-armunda nga. Tistingan na kailang mamati kayo mo't adagusan. Ado, ti manang gundaway alalaki itan nanang. Ti pensyon nyo, ti almananda. Isapas pasablugan na kayo. Kahit, anyang oras ti sangpot yaw. Di kaya agpakarabi ha. Wen, mabiitak laeng anak ko. Papanan nyo, tatang. Apa nakapumada kayo manan? Inakman agpapukais anak ka. Sakay larumwar itatamaluman. Naimbag na dapat nakalukat na barbershop iti kasto nga oras. Ada, maladaw ang agrik-rikap kay sukik apapapanak. Ang mga nadaman laok na bulakbul day tana. Ang mga sarakan nyo manan di bakit ano biyayaw? Ay, saan kumanatangkan ti ulo yung tatang? Saan mo? Nabayagan na nagsina kami kanipasita. Di kaya gararaman, talakay kayon. Baybayan nyo ka din na taas sa asawa. Jak tupay ko na, da kayon tulaki din. Sige. Mapana ka unta sa butak di barbershop. Ato tinanong mo pasita, honey. Ay na. Una yan day tangawag mo kanyak guto. Kasla nagkorni adeng gentahan. Kastamot at talaga ti inawag na iti agayan ayat. Honey, wano saan, sweetie, wano saan, baby. Unang bakit kan lakaitan. Saan may bagay day nga inawag ta. Kababain no at damakangag. Ay awan bibiyang ta sino man pasita. Basta siya, honey, ti kayat ko ayawagan ka. Wano saan, baby loves no isaw. Madi, silang adenggan gudo. Kababain. Basta baby loves, ti kayat ko ayawagan ka. Mala, mangantan baby loves, tamapantapay agpasyar no madamdama. Sa anak ang makapagbayag gudo. Tani, urayan nak di anak ko. Ung tanak day jay numaladawak nga agawid. Naurasan ti iruruar ko. Ay, una yan. Nagpadaan na lakit din iti anak kaw. Uray nga rodyay anak kaw. Text a text. Damdamagan na no ayan kaw. Iso nga in-off kaw ti cellphone kaw. Alang nga ron, lepasan tantimangan ta agawid tan. Ay, sana. Agpasarta pa'y mutla. Sulitan ta ti panagkuyog panganan. Kakaiso na akapimpensyon ta. Enjoyin tamot na nagit pensyon ta. Agpasarta pa'y. No mapanlog ta, intanto manen mangan, wano agmerienda. Alang nga ron, sikati makaambo ko to. Makaambo di tan noong tanak manin di anak ko. Itulnog kanto nga agawin. Ay saan Ad-adda nga agungot di anak ko. Ti amuna nga min kat nagsinatan. Di ka madaragan, nasa anak adumano na di balayaw. Agpatingga aktulaang iji kalsada. Anyat masida nanang? Prito kan inlambong nga itlog anak ko. Jak nakitsenday di kalmanta na malmanak. Di kay pa nagpensyon na ya? Nagpensyon akon ngamjak na sango tinakitsenda. Nan, sa siyak timapan gumatang iti masida. Awan sapay bagas tayon. Awan nga rod anak ko. Alang nga rod, no magagat ka amapan ijay ili si kantimapan.
Mangtad kayo mo ay ti pangkrudo kiti tricycle. Kanayunan nyo ti itadyo a kwarta, tagpapukisakman. Wen, mala, mabiit lang arod anak ko. Mangtad kay man iti kwartayo tatang, tanay awan balunan dya po ko yo. Napan nag-iskwilan aya. Saan pa'y mangmangan pa'y lang. Mapan ko'y tulod no madamdama. Adto iti sangaribaw. Ni, apay di yu pa'y naalatay pensyon nyo aya. Naala ko nga madan naggastusak. Anyat naggastusan nyo nga ikaw ang makita ka ginatang yo. Wano, ada babaya paggasgastusan nyo. Awan, napanak lang nagpaspas sarmut Nag-shopping basit, kan nagpa-facialak, kas ka na nagpamasahe. Tila paggasgastusan nyo. Nayunan nyo dahito atan ada pa'y bayada kiti pagadalan ti apo ko yo. Adto iti limagasot, umdas na itan. Apay, sana lang tadyay ama ti anak mo aya, iti suporta ti anak na. Ay na, di yun namaan day jay. Nabayagan na saan na nagpapawit. Awan ka no trabaho nan. Uray pilitag no talagang awan. Ay na, kan anak ka no di asawa na. Ay, natangken nga may ti ulom ide. Amom nga da asawa na ngam nakirelasyon ka pa ilaan. Ay na, napalabasan day ta. Nalpasan da kita tatang. Di yung ka din ipalagip. Ibagbagak laeng. Kanya nga ron ngay. Talaga siguro akas tigasat ko Aginggat ka ano nga ta nga ilimlimod ta ti relasyon ta gudo. Wan nga rod Angam no ar-arigan, sana rumbeng nga ilimod ta. Tagpadatamot anawaya. Wen ngem dagiti nga rod anak ta ti pampanunutek. Di da kayat ti relasyon ta. Masurunak meten ang daduma. Isoda ka ti masursuro tan. Saan tamuten nga ubeng? Apay nga ya, paritan datang nga ginayat. Paritan datang nga agragsak. Gudo. Agkasartakid din Anya, ay saan ang mabalin? Agungot dagiti anak ta. Oray agunget da, awan mo't mabalinan da. Apay, isoda ayat aggastos no bilang lang. Saan ba? Gudo. No siyak, ready ako amang ikasarkan ka. Awan ka sino man na makalapad iti dayta. Ilaban ko ti panagayat ko ken kapasita, my love. Kat anya nga rod ti aramiden ta. Kasaritam ti anak mo, takasaritak mo ti anak kaw. Ibagam ti panagsimpatan. Agkasartakid din tapno makapagdinatan iti maymay sa abalay. Ay, ala, padasat nga ibaga. Ngam no agungot ngay. Bayam nga agungag. Saan nga'y surat ti masursurot? No di da kaya ti plano ta, saan lang? Basta aramidin ta ti amuta pagsayaatan ta adwa pasita. Anya, mga sawa kayo kunayo tatang. Laklakayan kayon. Ubingak pay, napigsaak pay. Ay na, saan ang ta asawa? Jak tupay makiasawa, da kayon tulaki din. Apay aya, alapdan nak ang mga sawa. Kat saan mo't asikat gastos si Kagreta. Lakay kayon, tatang. Amo ka ti pensyon nyo laang taalmananda kada kayo. Apay asino kumayat asawahan nyo? Ninanampasita Na, kunak man nung nagsina kayon? Saan? Kung kunak lang dahi jay, tapno sardingan nakasersermunan. Ay ayatak ni pasita. Kaya't kau ngay kalaysa. Ay saanan? Bakit kan lakay kayo? Nagkasar kay pailaan. Sigurado akatawaan da kayo dagiti tattao. Oray katawaan da kami Saan may na problema na ita? Basta tulagan tayo ang ti kasarmay. Saan man na natangkan ti ulo yo, tatang? Kasanon nga no kumapsot kayon? Asino kumati mga sikaso kada kayo? Siyak malaan. Ni pasita ni mga sikaso kanyak. Asikaswanak, ta asikaswak may. Saan na ta kasar-kasar? Gastos lang ta. Kanlakay kayon. Aginanakay kidi dito balay. Di ka nga minruar-arwar Basta mga sawaak. Apay ay halap na nakreta. Saan nagaputala kaya kaon kat awanan karbengak nga gayat manang?
Nukunak nga ikalaysak ni Pasita, aramidag. No di nagsuportaran, saan laang? Agkasar kami, adakda kami. No makiasawa kayon, kat kasaron ti pensyon nyo, di awanan. Addan ton kabingay yaw, nanang. At damot pensyon ni tatam aguto anak ko. Kundi napakibibiyangan day ti pensyon ko. Isunto pa'y timangmangtad iti kwarta kanyak. Italang dayta. Ngam no bumayag, sigurado apakibyangan nanton ti kwartayaw. Saan akasta ni Gudo? Nasingput day jay anak ko. Bakbaketan kayo ngaminan ngam dayta kat as-asawa ti bagbagayon. Na kayo man lati naputa ka bakit akasta. Imbes at isalon at yung lang tinto na rin nyo. Saan? Ta lalaki matiyadda iti panunot yaw. Kaya't kumit nga ro, tiyadakad kadwa na bayat ti panagkapsut ko anak ko. Kat siyak nga yakad kadwayaw. Kasanaw no mga sawa kan taon. Sa anak ang mga asawa, tawan iti panunot ko reta. Jak pagan ano ti mga lay ti pakanek asaan ko matakapkapin ano? Lando. Awan ti mapasamak akasar. Agguluak no ipilit yung reta nanang. Anya. Si Kaman ti makisarita ijay kabsat mo, Nelia anak ko. Apay kano aya adi na kayat amaki asawa kayo manen nanang. Amangan ka no kwartaan naklaang ti agbalin nga asawak. Imbagak akasapulak laang ti kadkadwa. Ngam iso kanungay akad kadwak. Kat kunak mo, kasanon no mga asawa. Kunana mo't asaan ka no ang mga asawa. Kasano kuma ang mga asawa dayjay kat sadot met. Mabutang iti responsibilidad dayjay nanang. Iso adi na kayat ti mga asawa. Di mo't ngamin agtrabaho. Talaga asaan nga agtrabaho dayjay. Taadda kayo anam namaan na amang ted iti kwarta na nanang. Ha? Ruaman nyo mga men. No dumawat kada kayo, ikanyo met adagos. Kat agungat mo nga rod no jak ikan. Pagsasawan na kita kakasakit. Saan anasaya at tikas jengar aramiden na? Saan yun apagrebengan timang biyagkan kwa na tadakulan? Da kayukit di kumaati ikan na iti kwarta. Nagdakilan abage saan nga trabaho? Anak ko, Alakid di, no kayat yu pa'y timaki asawa, aramiden nyo. Nasingput mo't ni tatagudo. Ken agpada kayo nga agpenpensyon, iso nga awan problema dita. kasanon nga iti kabsat mo. Siyak ti makaamukan kwa na. Ungtak no lapdan na kayo iti kayat yung aramiden nanang. Awan karbangam amang lapid kin ni nanang iti kayat ng aramiden landong. Apay kasta ka? No anya ti ammom apagragsakan ti nata, suportaram, saan akasta nga ung tamkit din. Ammom abakutan ni nanang, ng pagsasawam iti saan anasayaan. Manang, Apay adi mo kayat amaki asawa, kat kayat na nga rudmat adda katakunay-nay na. Apay, mabutan ka nga ipanawan di pakiasawaan na dito'y balay, kat awan taon ti pagdawatam iti kwarta. ha? Saan ba ta? Saan mat anga? Naglawag mo aramidon. Nakadepender ka ngamin akanayon kin ni nanang. Nagdaklan ka akarne, ngam di kag trabaho. Di ka lamas yan ijay inata. Apay, sika, kayat mo aya makiasawa pa lang ni nanang kat bakutan. Kayat ko nukas na ti kayat na. Suportarak iti anyaman nga aramidon na. Basta pagsayaatan na lakit de. Awan dakas na no kayat namanen ti makiasawa. Apay, dagiti laubing ayat ya dakarbangan na ang mga asawa. Patimat dagiti babakit kan lalakay at damot karbangan da, tao damot. Ha? Ang trabaho ka kid agagawa ka, tapno saan ka amang namnamalatan, iti-itid ni nanang akwartakan ka. Talaga ka diyan didakdanggan tatang. Kaya't yung lahat ti mga asawa. Wain, anak ko. Takasapulak ni nanam apasita iti biyag ko. Ay, natangkan na talaga ti ulo yung alaklakayan. Uray anyat sasawam. Basta mga sawaak no kunak mga sawaak. Uray ko mano tayo kaubingan na ti asawaan nyo. Tapno da mga sikaso kada kayo. Diyay mo't pada yun na senior citizen tinapili yun. Maday iti ubeng ta mga no isukat nak. May mayat ni pasita.
Ta sigurado adinak to isukat day jay. Makammo kayo. Ay, awan mabalin ko no talaga kasta ti kayat yo. Kahit pag nadan yung aron ngay. Ay, di kay pumanaw dito'y balay tatang. Awan kadwami iti apo ko yu dito'y. Kat no manugot kalakit day ayawid ko ni Pasita dito'y balay, di dito'y kamay nga agnaad. Ay, ngala, wala na. Dito yun ti pagnadan nyo. Basta di kay pumanaw dito'y balay. Nalpasan ti kasarmikin ni tatam agudo anak ko. Iso asumuro takon kan kuanay je balayda. Ni, apay nga pumanaw kayo. Dito'y balay ti pagnaadan nyo Ibagayo ka ni tatagudo, tao may agnaad dito'y. Ijay kanumat balayda ti pagnaadan me. Kan talaga akas ta ti rumbeng, talalaki ni gudo. Siya ti awid na ta babae ak. Iso nga agawid akon ijay balayda. Anya? Sumuro takmut nga rod ka na kayo, nanang. Jak kaya tiyak bati dito'y. Mabuti nga. Awan kadwak. Iso nga umayak mo. Makipagnaudak mo ito ni balay ti asawa yaw. Pasensya kan kadwak ti anak ko nga agnaad dito'y balay yugo. Awan problema dita, Pasita. Basta agkatunusan dalakit di ti anak kau. Kan sana balay, ta adapay mo't bakanti asilid. Agyaman ak nga rod gudo. Saan mo't ngamin ang maisiin ti anak ko kanyak? Wen, maawatan day ta. Ta nabayag kat nga ro na nagkadkadwa kayo. Kan iso ti buridak nga anak mo. Aggunay ka mama dito'y balay si Kalando. Di kag senyorito dito'y. Makikabbalay ka lang ang kasta ka. Ni, tanagang mati pa nagsasauma. Tadamot share me iti inak dito'y. Apay, ti kunam, papakpakan kami lang dito'y. Agpinpensyon mo ti inak tap ng mom. Wan, nga magtrabaho ka mata. Da kami latan ka ni nanang mo taglutluto. Agin inaw ka nagdaldalos. Ngamsi ka, day talagid, idda ka nagsilsilpon tararami daw. Ikat trabaho ti babae na kita. Apay nga ipatrabahom kanyak. No apay mga minasimursurot kay ti inama. Tanyat kayat mo. Bukudan nyo ti kwarta ti inak. Ay, sana mabalin. Da kayo kat ti paggastusan nan. Ay, excuse me, adama pensyon tamak. Saan may pagtatakkunan ti pensyon ni nanang mo? Gusto na itan. Aga pa kayo manan. Day tatao ti dimtang ariribok diti balay. Papanawan nyo day tatatang. Si Kati pumanaw tadda anak mo. Rumbeng alumasin ka ni ti pagnadam. Apay, ayan nga ti ama ti anak mo. Tayso ka mati kabalay mo. Ay, awan bibiyang mo. Manakibiyang kapay gayam alalaki. Gusto na itan ko nakmay. Anya ka ikaday. Ala, umadayo ka dito yan, Greta. Agsin na kayo, tapno saan kayo nga agapa? Agawid kan sapay la ijay balay anak ko. Tani, saan kayo met nga agkadot-dotan kin ni Greta? Apaya papanawin dak. No kaya't yo, dua tayo nga agawid. Ay saan ang mabali na anak ko? Taadda ka nga rod asawa kong. Iba kayo ka ni tatagudo, tayo balay ti pagnadan tayo. Di na mapanawan ti anak kan apo ko na. Tababae da. Awan kadwada dito'y. Kat iso dalatan ti masursurat. Madiya ti kasta. Ay, saan kay mga rod nga agkaalaan kin ni Greta? Makibagay ka nga rod anak ko. Siyakat ti makibagayan. Asino da kumapakibagayak? Ti kayat nantumot kat aginaw ka nagluto ak kat trabaho na ababay da ita. Amuyo mo't nanang, saan na ka na iruwam iti kakasta trabaho? Anya ti aramiden tagudo. Makipin natangkan mo't jay anak ko. Di na kayat ti pumanaw. Ala, di mo pilitin no talaga di na kayat. Masikuranak nga rod no kas jay nga agapad akin ni Greta. Kanayon ti panagsinumbat da. Tangay saan amabagaan na iti anak ta? Data tag sakripisyo Pasita. Ha? Anyat aramiden tangay. Data ti pumanaw. Libasan tayo da.
Makamudamutan iti bagbagi da. Tapno tumakder da iti bukod da asaka. Umayak man manang. Ne, si kamot gayam lando. Ay, sobra ka ah. Ayaman ak manang. Umayak ko mabumulod iti kwartam. Awan isa angkon. Anya? Gimot ngamin nagaw-awi din dananang. Awanan, saanin nga agawid da nanang. Tanapintasan ti business da iti lugar nga ayanda. Un nga rod. Kastamlata na kanayon, di kag trabahon. Pasiglata nga utangan ti pangalaam iti kanam. Manang. Awan na, surwam ati agtrabaho adin ko. No kastamlata na kanayon, awan na saya at pagbanagam. Manang. Kita ama. Nay, adun ti utang mo kanya. Ngamjak pulos agsing-singer. Taam mo nga awan pagbayad mo. Iso apasensya kan no awan maitid ko kan ka. Agbayad ka pa yung umunaang sa kantumanin pa utangan. Manang. Saan apa nagimot? Ngamjak kayat amang namnama kalatan iti mait-itid kan ka. Agagawa ka tapno adda paggatang mo iti kanam. Kumusta ka nun di anak mo, Gudo? Nag-apply ka daw para abroad. Kat ti anak na ngay, asino ti mangkadwa no agabrudan. Alaan ta bakit? Siyakmot la ti mabalain apang ibatyan na iti apukaw. Katun naimbag man ta nakapanunot matlaang di anak mo. Una, taagbisin ti anak na ano saan nagtrabaho. Talaga nga impeteng ka wajak ikan iti kwarta. Tapno agporsigay ngagtrabaho. Uray siya. Kastamot laang tinaramid ko. Mamin ano adumawat iti kwarta ti anak ko. Ngamjak pulos inikan. Kahit kumusta mo tan nilan daw. Kuy-kuyugan ka no ti bayaw na nga asawa ni Nelia nga anak ko. Mapandaag karkarpintero. Ay kat mayat nga rod Naimbag lakit din ta na panunot ta ti pimanaw. Tano saan? Nakadependar payla kumadagiti anak ta kadata nga aging gaita. Uwan bakit? Kat maragsa ka na para karagiti anak ta. Tangay adda nagkinaawatan ta, Glory. Agkasarta ko man. Kasar nga dagdagusan. Apay, hanta pa nga agpapas nga agbaro kan agbalasang. Mapanan ti tawag. Agsimpatakit din. Taditan tumot la turungan ta. Kayat ko ti madan iti anak. Aguray pa yung mata. Hanak pa nga ready. Kaanon to pa yung agkasarta nga. Intun nataangan tan. Kat, agbalabas ta pa yung matiti uray duwa awan no talo nga tawan. Ta pag-amamuan ta kasjay. Nabayag unay nga orayan dahita, Glory. Agam amutamatan. Nasingpetak, nasingpet ka. Patyag nga agkaalaan tantaw. Aguray pa ko nak matjire. Hanak kumamat nga dagdagan ata hanak pa nga ron nga ready. Dato ti abang ko tadta nga bulan iti boarding house ko na Agnes. Pasensya ata medyo naladaw. Nadili ang amin ti sweldo medyo trabaho. Okay na, Glory. Ay, wen, adamat nakita ka lalaki ang naggapo di tadagus mo idirabi eh. Jay ka dinobium day, Jay? Ay, uwan na. Dagulit nga ron. Basta umayakat, ibaga na nga akasar kami kanon kat hanak pa nga ron nga ready. Nabayag samatan nga agnobyo kayo. Apay, di ka kadipay nakasagana, balasang ko. Haan pa'y na Agnes. Kaya't ko pa nga minta agpapas nga agbalasang. Aywan, ada malagip ko. Di mo't ada imun una anobyom ngam dayjay alalaki. Ay, uwan na Agnes. Malagip yung matgayam. Ni Florencio dayjay. Oo. Ngam awan ti formal break up me kanya na. Iso nga mang namnama akpay lang nga agsinublian kamin to. Oh,
Kayat mo sa uwan, mas ayatem jay imo na anobyom ngem jay agdama. Ay, kasla kasta nga ruta. First love ko nga minda dyan nga Florencio. Ngam, love ko matkait di da dyan nga boyfriend ko tadta. Tagwapo matlaang. O di, kita balasang ko. Saan na panakibiyang daytoy No di kat panangisakit. Taawan kat nga rod dagiti dadakkel mo ditoy. Kat siyak ti landladim ditoy. Iso bagbagaan ka latamet, anya? Awan na Agnes. Awan problema matkait diid ta. Tingitingem anaimbag tiriknam. Taamagan met no mangnamnama iti awan jay agdamaan obyom. Ay, makitanto matkait din no kas ano. Ngam, talaga gamin nga hanak pa nga ready. Kan baka nga'y bigla nga agsabat man ang tidalan me kan ni Florencio nga ex ko. Iso nga, haan pa'y man lang data kasar-kasar. Agkasarte may sa akasinsin mo inton o may alawas, Jeray. Agsasaro daw na iti kakasinsin mong agkasar. Sika nga'y, di ka pa'y mga sawa aya. Adamot tendo biyam. Dahil nga rin ti problema, tatang. Mamin, ano nga bagak nagkasar kami? Ngam saan kanupay mo't na nakasagana? Mga no saan na napudno ken kaday no biyam? Di ka pala sumapol iti sabali ngay kasarmaw no kasta. Anya mati kasta nga'y bagbagam mo talaklakayan. Apay kastalat kalakanan ti panangisina na itinubya na. Kat nabayag mo basitan nga da nagkinawatan da. Day tangarod kay nabayagan nga agayan ayat da. Nga mapaya di na pala kaya tipay kalay sa iti anak da. Agkatanya tamom nga'y no adapay na unagarason. Kaya nakanupay tagpapas ngagbalasang nanang tatang. Awan day ta. Apay, di na pala na ipapas ay tinagbalasang mat itikas jay atawon na. Rason na lanaytan. Paraw pawla siguraw ti panagayat na ken ka sa kasta. Diyaka mo atatang. Namin anon ngay bagak nagkasar kami. Kam kanayon mo't ngagkudkad. Agkaturayam lata no kaano tiyaan nugot na anak ko. Kan ayaywom lata. Ang mga nagpakpakipot laeng. Dahita ka, timadi ka na kayo, babae, tan nalaing kayo ngagpakipot. Kundi pakipot kayo, ngam iton unagyaw, kaya tsumatlag. Ay na, saan nga amin na babae kat kasta? Kan adam lalaki aman nagpakipot Apay babae lang aya. Unang man-manaw. Kadwa na babae ti pakipot. Ti kaya't siyaw kat ayo kayo akan ayaw. No siyak, pagan anom ta mangay ayaw. No di na kaya't baybay amaon. Isa sumapol kakit din iti sabali nga asawa man akaw. No kasta nga agpakipakipot tanubyam. Maudin nga awis ko ken karay to'y Glory. Makabanog mo ti aguray iti mabayag kag. Karigatan day ta aguray iti mabayag. Iso maudin nga awis kan saludsod ko day to'y ken ka. Umanugot ka na makikalay sa kanyak wano saan. Ni, anya mat datangay. Kaslamat nga presyoran nakon. Sa balimatan ti tinorte pa nagdamag mo. Nabayag mat nga minan nga agayan ayat ta. Ngam di mo mat kayat ti paikalay sa kanyak. Han nga jay hang ko nga kayat. Hanak lang nga ready, kunak. No kasta, talaga di mo pa'y kayat. Ay, hanpay nga talaga, Jerry. Iso nga pasensyan, Sapay ko maata maawatan nak. Suruam ate aguray niya. Uray talabnak mat. Ay, Han kakadingaganat nga mga sawa taubing tapay mat. Makauray data kasar. Agurnong tapay. adamot ornong kon. Kat na yun ang tapay Narigat no matukol ti aklo nga kunada. Dakal ti magastos iti kasar. Hindi, kita Glory balasang.
Ta mga numauma jay nobyom ang mga awis kin ka iti kasar. Kat sumapulan iti sa baligay kasar na. Ha? Hana nga maaramin data na Agnes. Kat nalab nak dayjay. Mauray nak. Apay gabi na aya, di mo pa'y lapat ganti kayat na. Madlawa seryoso, jay nobyom ken ka. Ta kayat na ka nga ron ngay kasar. Madmanuti kas ta lalaki, balasang ko. Kanayon kumot ngamin nga may tagtaga inap ni Florencio. Nga ex ko na Agnes. Nga kampay di kat kuyo kami nga agpaspasyar. Nagragsak kami kano. Kanayon ko kano nga ikikan iti sabsabong. Aniya? Sika ti bagmangtid iti sabong ken ko na? Awan, basta may tagtaga inap ko kat siyak nga kanayon ti mangmangtid iti sabong kanya na. Ngam, ayos lang data. Ta, idida kami pa'y lang kat iso namat nga kanayon ti mangmangtid kanyak iti sabong. Mamadlaw nga ag-in-inayat kami pa'y nga oray iti tagtaga inap lang. Hay, tagtaga inupladay ta, Glory. Wan angam no pumayso ngay. Kas anon nga ino da kami gayam tagkagasat. Iso nga, orehan pa lang data kasar. Taba ka bigla kit di nga agsubli ni Florencio kanyak. Kat maornos mi man ti bagbagi mi. Oh, saan mo nga rod alaw jay nobyom ita? Lab ko matkit di nanangam. Basta, han ko nga mawawatan ti bagik. Kasla agparparyak na nga talaga nga hanak pa nga makiasawa. Takasla agsublin tumanan ni Florencio kanyak. Papa Nam Jerry, sumipngatan ng rumwar ka pa lang. Mapanak man di balay dain San Ramil nanang. Adda ka no tay balasang nga ipag nakad. Agad, anya ita. Kaya't ko lang makita di bagbaga na nga ipag na. Napintas ka no kag. Napimpintas ka no ngamli bakit na. Nay, kita ama. Tamangan no malipatam nga Danubiam ni Glory. Sa anak mo't la sigurado iti dadya Glory nanang. Tadi na mo't kayat ti paikalay sa kanyak. Kasan pa'y siguro ang nakasagana Mauma ako na mga bagbagay ti kasarken ko na. No di na kayat apaki asawaan. Salang. Ano dito ti mabalin nga ikalay sa? Makabannog mo't kat ti aguray. Kayat kun ti mga sawa nanang. Kayat kun ti maaddaan iti anak. Si kagayam ti ibagbagan ni Ramil nga ipag na ading. Anyat nagan mo itayan. Siyak ni Olivia. Sika ngay. Jerry mat tinagan kaw. Nagpintas tinagan mo. Kaslamot la kapintas mo. Ada ka din nobyom? Awan pa'y Jerry. Ay, wow! Nagsayaatan. Ada nga rod tsansak nga agaram kan ka aading. Ha? Apay, kurso na danak kaya? Uwan Damo pa ilapan nakakita kan ka ita. Ngam agayata kun kan ka. Iti dayta kinataer mo. Awan pa'y nobyang? Oo, kasla jackpot dyan. Ada nobyak. Ngam sinaakon. Tadi namat kayat ti makiasawa kanyak. Isa ano adapan na kaikarik kan ka. Ikalay sakan. Kat, no talaga seryoso ka kanya. Kat arman na. Dakil tinamnamam kanya. Ngamin, kasta akin na taerti sapsapulag iti may sa lalaki. Ay peso. Rabrabakan naksamat adeng. Saan? Jak ugali ti mang rabak. I love you nga rin, Olivia. I love you too, Cherry. Agyamanak. Nakaragragsakak. Ikasarkan, Olivia. Kahit kasanaw. Tulagan tayo ti kasarda Jerry kan na nga Olivia. Bakit? Ay, kasanon ngay jay nobya na. Nag-breakdangatan aya. Apay, aya apa kasi kuram na ita. Kat di nangarod kayat di makikalay sa iti anak ta. Alanganan ti panagayat na iti anak ta. Iso adimon pakariribukan na ita. Ti amok ngamin kat saan da pa'y anagsina.
kat sininaan na siguro di inaram na ni Olivia. Napimpintas pa ikat da nga Olivia ngam di sigod ang nobya na. Kaya't kao ngagbalin ang manugang da nga Olivia. Kan desidido ni Jerry ang mga kasar iti kabarbaro ang nobya na. Isa pagkasarantay idahan bakit. Apay ngay nga sinamatan ti ibagbagam, Jire. Diyak namin makaura yan, Glory. Isa nagsapulak iti babae amayat apa ikasar kanyak. Ket umadanin ti panagkasarme. Anya? Pasensya ka, Glory. Manluloko ka? Parparaw pa gayam ti panagayat mo kanyak? Ulbud? Balangkantis? Traidor? Sorry. Talaga siguro asaan adatati na ikari para ti tunggal may sa. Naliday kan sa Glory. Apay balasang ko. Ay, awanan. Nang ikasaran iti sa bali jay boyfriend ko, Nana Agnes. Anya? Anya ngay, di husto, jay kunak. Saan na nakauray, jay nobyom? Kanada pa may nga paglidlidayak. Anya dayta, balasang ko. Ni Florencio nga ex ko. Nabuyagmat gayaman nga natay. Anya? Ala, nakamuam ngay. Ada ngamin kabagyan na nga friend ko iti FB. Di na magkuisunan o kumusta. Nabayagmat gayaman nga natay. Anya? Iso nga iman, nugutakla ko may din nga nakikasar ka ni Jire. Ay, anya ngay. Diawanan, naladawan ti amin balasang ko. Agbabawi akngam. Naladawan ti amin nga talaga. Insap-sapak ko mga kinumusta di ex ko. Tapno na amuak ko mga dagdagos. Ayawanan na danasawa ni Jire, Nana Agnes. Anyamatan. Nabambanlog da tao ang naggapoy ti trabaho. Ngam awan makan amasangputan dito balay. Nikat, anyat ket mo asawan. Pagbalinunak nga lila dito'y balay. Ha, inasawa na. Tapno pagbalinam at agabo. Na, naglalay nga mon ngay. Ha? Iso nga ro da nakiasawak ken ka. Tapno agda agluto iti kanak. Tapno adda mga sikaso kanya. Sikatirumbang ang mga sikaso kanyak tasyak tiyagtag trabaho. Idinto ta sika para balay ka lang. Naa! Ay! Di mo lalaengan ti parabalay at trabaho. Tanarigat ti kasta. Rigatam ti panagtugtugaw kan panagid idam iti agmalmalam. Ketwen, apay ti ko na? Saan ang makakatang ti agtugtugaw ka nagid-idda? Nasakit tupay ti bagbagi? Inak man lamang kipangan iti balay dananangan. Yawidan na kiti kanak. Panunutin nakmut nga asawam. No kasta, sadot dayjay nga Olivia. Pirmi na lang. Ultimo aginaw ka nagluto di na maaramid. Sapay no koriktarak ti mading aramid na, sintiran na. Iso nga agapa kami no ka. Ay, nagdarasudos ka ngamin na nangikasarkan ko, ana. Di mo pa'y inam mo, ana, imbag ti ugali na. Wan nga rod na lang. Saan gayam nga umdas ti kinapintas ti babae no sadot mo kan man nakiapa. Mapukaw ti panagayat no kasta. Ita, mapanunot mo, ti kamalim, anak ko. Wan na lang. Agbabawi ak anang ikasar adagos kan ni Olivia. Tanagalas mo't gayam ti ugali na. Hello, Jerry. Apa nga imawag ka? Mabalin ka diti umay di tadagos mo, Glory. Umaya ko magkidaw iti pamakawan ken ka. Ni, para itian niya pa ilangay. Nakapasulakan ka. Kayat ko asunitan. Umaya ko man, mapalubusan na kasumarungkar di tadagos mo. Ay, baka makita na kati asawam. Saan? Di na amuti umay ko dita. Umaya ka, mabalin? Kat, sige Makamo ka, Jerry. No kasta, sadot jay na asawam.
Owen, Glory. Nagalaspay ti aramid na. Manlaki apa. No kasano ti kinapintas di rupa na. Isumat ti kinaalas ti ugali na. Babawik anang ikasarkin ko na. Dayta nga min kata agganat ka nga mga sawa. Anya nga itata. Sinaakon ni Olivia. Datan tagdan na, Glory. Anya? Si kapay laeng tay ayatag. Pakawanan na kuman, tay sublita tinapalabas ta. Ay, kas ano data ngay? Agbalay nakit din nga kabit mo. Please, agsinubyan ta kuma. Kinapuno na. Ay ayatan ka pa ang ingga natadta. Oo, no kasta nga ron. Agsinubyan ta, Glory. Ay sus, delikado ti aramidem, Glory. At nasawa ni Jerry. Sumapul ka laangan iti sabali apakirelasyonam. Dumaamuan ti asawa na ti aramidem nyo. Amang ano niya pa ti aramidem na. Siyak matay mo no na nga girlfriend ni Jerry. Iso na lang tayong kasar na ngam siyak tayo mo una nga nobya ni Jerry na Agnes. Mas dawa ka, ta siyak matan tinagbalin nga kabit. Kat siyak matay istay kasar na gamin edi. Siyak nga original nga nobya, siyak tinagbalin nga kabit. Kat talaga kasta balasang ko. Dakdakkel ti karbengan jay asawa na kenkwana ta isu tiin kasar na. Ay! Basta siyak ti original nga nobya ni Jerry. Han nga agpakalaing day nga babae. Tay nagaw na lang tinobyo kanyak. Adda ka diti anak yu dito'y tatang? Nay, awan mat palasang kaw. Apay ka, day. Jay agpaiso ti bagayo tatang ha? Adda dito'y wenno awan. Di yu limang ti anak yu. Awan nga raw. Napanan na kami na Diyan nga rodam mo. Saanan nga gawawi di dyan agusmi? Agbababahay lakit din dyan anak yu. Ha? Ay, awan amok dita palasang kaw. Di nalapad padasan ti agbabain. Taamangan noan niya ti maaramid ko. Apay? Asino ti timawidan dyan anak yu a babaero? Ta kayo? Ha? Salbat Imot pa dyan anak yu. Di nakik-ikan dit sweldo na. Sino ti malalaan na nga imot? Da kayo? Ha? Ay, sa anak mo't nga imot. Panagkunak. Sika ti ayan ti problema balasang kaw. Sadot ka kanong amin. Ken man nakiapa ka. Isa mapukpukaw ti ganas jay anak mikan ka. Kitno iso ti man nakiapa. Lima lalakyan ang man nakiapa. Nagalas ti ugali na. Nang tawtawidan na iti dadyang ugali na. Da kayo? Pumanaw ka na awan na sayat nga ibagam, Olivia. Nini, agpapada kayo iti ugali. Nagalas ti ugali yung pamilya. Sika, tinaalas ti ugali na. Ay nalakay, bye-bye amon. Di mo tutupan. Nagalas ka ti panagniw-niwat na dya babaen. Ay, hanya ngay. Di nakatumpong itap apera di anak ta. Sika ngamin, dinurugam di anak ta mangi kasaradagos. Alala, di ka nagpabasol bakag. Talaga siguro matakas niya tigasat ti anak ta. Ti makaasawa iti palengkera. Jerry, apa nga ada pulis itarwar? Ha? Pulis? Apay ka no? Ay, mabutbutang akon. Kasla ito'y matikit-kitaan da. Jenny! Rumor ka dita! Ha? Di among! Diyak masurutan ti sabali nga umok mo! Awanan kayo di baik! Di asawam samat dahi jay. Wan nga ron. Ay, kasano ala surutan na dito eh. Luktang da ito'y! Awanan kayo di baik! Jerry, kasano dato yan ngay? Anya tarami din ta? Relax ka lang, Glory. Siyak ti makaammo ang makisarita iti asawak. Papanan nyo nga agasawa anak kaw? Mapan kami kano ijay bagyo, tatang. Nay, apay, na kayo laang. Saan da kami nga ikuyaw, kininanang mo aya? Ha? George, we will come also with you We want also to go in the plaza.
Okay, come on, Tatang. Let's go. Bakit? Ang sukat kan. Tay ikuyog datadad George Kinley sa Ije Plaza. Darasam. Napanan di asawa mo ngay, Lisa. Napanag si RBE, tatang. Itay tayo pa'y apumanag na. Abay, di tayo pa'y mapanmangan aya. Saan ka no pa'y amabisin ni George, tatang? Nyamit tay. Mabisina kong. Kunamkin ko na at adakil ti tiyan na. Ado pala siguro ti abasto ti bito ka na. Rumanere ka, Delio. Apay nga minasimurot ka, no rumaniklamo ka mo. Nagbati ka lakuman Ibagam ngamin Alisa. Ibagam anabisino ni nanang mau. Ni, apay asyak man ti rason mo nga ay. Umuna ka nga minan nga gawad. Mangantayo pa'y mata. Kunang mag-shopping ti gagara tayo dito plaza. Nga magmagnamo ilagayap. Adumag ngamin taksay. Nga maapay aditay aglugan. Kasta nga minti kay kayat ni George nga aramiden, tatang. Ti magmag na. Kasla nga rod saan amabamban, no? Ay, makapanog mo di pumanag na. Makapabisin pa'y. Ibagam iyasawam tayong pa'y mangan. Maulaw ako itibusin kaw. Remor kay samot kadali sa di kalman kabagis. Napanan nyo nga Napan kami man iya bagyaw. Ha, impasyar na kami man di pori ni ramanugang me. Ay, imbag man. Kat, nagpaspasyaran nyo nga Kwa, nag-shopping kami. Hindi kwan, nang restaurant kami. Hindi kwan, nag-shopping kami manay. Ay, nagmayatan. Anya nga'y matirik na ti adda manugang na a foreigner kabagis. Ay, mayat akabagais. Kamayatan ni ti amin amayat. Diyak nga ron namnamaan ang makamanugang kiti foreigner. Oray na bakit ang nabalasang ni Lisa? 45 na nakaasawa pa'y lang. Kat foreigner pa'y. Ay! Diyak ni namnama ang makaasawa ni Lisa itikas day. Kunak noon mangayat ije ka anakabong. Tanabakitan lang arod abalasang nagkutong kan nagnisit pa'y. Ay na, di mo tagibasitan ti lang nga jay anak mo. Takakas jay a klase ti type dagiti foreigner. Pang foreigner ti pintas na kabagis. Nga raw. Di ibagbaga tayo ana alas. Napintas mo gayam ka nagiti foreigner. Anya mo dagi ngayon bagbagam ka ni kabagis mo, Delio. Ti ko namjak nangag, tinagsarsaritaan nyo itay. Nag-shopping ngay bagbagam mo't. Ulbud ka mo't alaklakayan. Hey na. Nagdamag kin kaintang. Huwag ko namlatan. Alangan nga inak ibagbagaan nagnalat inararabid tayo di bagyaw. Adi tayo nag-shopping. Kamanano kumano ibagam tagpay so iji kabsat mo. Kababain. Foreigner di manugang ta. Nangataw ti panagkita na kinwana. Big time tikas dyan. So ano agdamag? Huwag ko namlatan. Tatang, nanang, anya nga'y, yawid na ko ni George ije pagilyanda. Ay kit mayat Tapno ag citizen kamutan ije pagilyanda anak ko. Agan-anad kayo iti flight yu anak ko. We are leaving now, Nanang, Intang, Tatang Delio, till we meet again. Oh yes, ay, my handsome manugang. Don't forget to remember us, you pau it as a money. Ilay bagbagam mo't. Di ka lagpain, Delio. Ikit manugang tamay. Awan mo sabsabali ka natan. Pagbain ng pailaan ngay. What did you say, Tatang? I said... I do not mind what he said. You go kit di na, so that you will not be late in the airport. Alang arod, patuluyan min nanang. Tatang, kamo nani, let's go. Okay, honey. Nanang, Tatang, we're leaving now. Bye-bye. Babayaw, may handsome manugang. Agad kayo, anak ko. Ay, napanan Dalisa. Makapaikawa mo't. Awanan dyan anak ta dito balay. Ungarod sa nabalay. Taba pan agakop iti dolyar dyan anak tayo dyan abroad. Maday ta ka manon. Tilay bagbagam.
Amom nga rod ay ano ado ti kwarta jay nakasawaan na. Kat siyempre foreigner nga ron di ti kwartana. Kano masayangan to pa iti pagplay ti tayaw iso nagnag na tayaw. Kan budget mil amin akin kinan tayaw. Nainot siguro met Aguro ornong siguro iso nga agtip-tipid. Di mo lam mo Ay, nabitla nagamam mo ngam nagasawa dan. May mayatin tikas jay bakit? Tama nga numaagaw pa ti sa bali ni George. Sayang. Ay, sapay ko mga rod Tagbalin to ang naragsak dyan anak ta iti puder day dyan lalakay. Sapay kumatay patag na itag nanayon da anak ta. Lisa, honey, stay here at home and I'll go to work. What I am supposed to do here ngay? I am so boring, honey. I want to work also. I don't want you to work. You might even get courted by someone out there. So just stay here, okay? I'm just here all alone. I feel so bored staying here. All right, honey. I'm leaving now. Bye. I want to go out. Can you give me some money so I can go hang out? No, that's not allowed. Just stay at home. You're not going out. I cannot give you money because you might spend it on all sorts of things. Nakaimimot ka matgaya. What did you say, honey? I said, nakaimimot ka. Pati makan, limitado. Kitaam ni, kimutong ako. What are you talking about? I don't understand. I said, lawlawan ko anak ki asawa kan si murot kan ka. Permi ababawik, George. Hello Lisa, kumusta kan nga dita abroad? Kumusta kayo iti asawam? Nagboring nga rod nanang. Kasano, awan ka aruba mi ditoy. May sa abalay tay ka aruba mi ditoy. Awan pa'y pakibyangan na iti ka aruba na. Sa baligayam ti style da ditoy. Saan akas dita Pilipinas? Amabalin mo ti makikaaruba amapan makiistorya. Dito'y awan pakibyangan ti kaaruba kan ka. Saan da ka apan pansinan? Anya, akat, apay di ka pala na irwam ay anak ko. Diyak kaya ti kasto ang klase ti panagbiyagan. Pero may aboring ko dito'y. Di nakmet ngamin kaya't apagtrabaho ni George. Amangan ka no armandak no rumarak dito'y balay. Anya, apay naimon ayan ni George. Ay, permi nanang. Iso asa ko la maigaman ti cellphone ko no kasya amapanan ag trabaho. Anya, sana bali basta saan ngagkabel. Saan matkit di? Ngum sa bali ti style na nanang. Tengedin nakmat una yun. Ay, sa anak anawaya dito'y nanang. Agatan niya nga ro ti planom ngay. Kasla kayat kunti agawid dita Pilipinas. Anya, imbag ano palubusan na katiasawam. Agpakpakaasi ka. Ay, ala, makamuka nga rod Ang magpanunot ka na imbag di kag dardarasudos. Pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti planom. Tapnawan tumpwar arire anak ko. Nay nangalaam di tarilom dilyaw. Ginatang ko yu ukay-ukay. Adumot gayam timpurtit ariloy jawagwagan. Nay, napintas mo't. Uwe na, naggapoy jabur da ito. Nalakalaang ti pananggatang ko iti da ito. Dadadadahil na. Saan nga agandar? Sa ginatang mo no dadaal gayam. Inak to iparipir Kat usaram to nga rod ano na repairan. Di mo usaran na dadaal. Amo na pa'y nga ron no dadahil da ito no saan. Diyak ibagbaga Nay, itala ang makita ka nakarilo ka, kabagis. Ne, napansin mo materilok. Impawit man tay foreigner amanugang ko. Aya, naiimbag man. Naidumdumat style na arilo Si kabang matanda manugang na foreigner. Ay katmayat nga rod ata nakatumpong ni Lisa itinasingpot kan naparabor nga asawa. Wala, kan foreigner ko naman. Kat, kumusta matan ni Lisa nga anak mo ijay abroad kabagis delyo?
Ay kit mayat ti biyag na iti sidong ti foreigner nga asawa na. Nagdakil ka no ti balay ti asawa na ijay. Dudwada nga agnanaad. Ay masapol nga ron nga agsikukan Tapno adda kadwada ijay dakkala balay da. Wen kumagaraw. Tapno maddan kami matan iti foreigner nga po ka. Makaanak pa nga ta ni Lisa kay bumakmutan. Ay wan bareng napigsakat ti dara dagiti foreigner no mailaw kada tayo a Pilipino. Nagmayat nga ron ti kombinasyon da. Da kami lang, tinakamanugang iti foreigner dito lugar tayo kabagays. Iso nga adulaki dito mapapal ka na kami. Ay katadalata siguro kabagis. Bakit? Apay, awan pa'y pauit di anak ta manipod abroad. Pauit na nga. Kwarta nalipatan na tansamot tan di anak ta. Sagpaminsan pa'y nga umawag. Manmano ka no nga mina makasilpon. Tapasaray igaman nila kay na ti silpon na. Di mo't lag pauit iti kwartatan. Kat dolyares mo't ti kwartada ijay. Apay ngay nga ta. Diyak ka mo Mabainak lang agdawat iti kwarta. Tani, awam mo trabaho dya anak tayo dya abroad. Apay, saan nga tangay ikan di foreigner nga asawa na iti kwartada? Adat sirbin alaki asawa iti foreigner ngay. No di da ikan iti kwarta. Diyak ka mo Mabainak ngagdamag. Maburburing ka no nga ron ijayan. Tadala ka no iji balay da. Kit mayat kit di ano kastata saan nga agbannog. Di na pa'y kayat. Sitting pretty, kin kasla prinsesa Jesidong tasawa na. Diyak lang mo tanay kunana mo tan na imon dya asawa na. Ay na, kagangay lang day ta imon-imon. Love na nga ro di anak ta. Iso natural lang nga gimon. Awagak tuman di anak da. Agparik na akman. Bareng pauitan na tan iti kwartata. Hello, Lisa anak ko. Kumusta kan nga dita abroad? Ma'am, ado ti mga apal kin ka dito lugar tayaw. Kin oray da kami adadakil mo. Apalan da kami. Tanakamanugang kami kano iti foreigner. Anya ko mati apalan da kanyak ngay. Agbababawi aktupay anak ki asawa kin ni George. Nay, anya ko mati pagbabawyam. Kat adda ka lang arudin dita abroad. Nagboring. Kasla imayak lang nagkatulong dito nga awan sweldo na. Ha? Gaputadyak kayat ti maboring. Tila aramida kon dito'y balay. Nga makabanog mo. Nagdakil ti balay ni George Adalusa. Isunsamot nga inasawa na. Tapno adagbali nakatulong na. Anya? Kat ano sa mun basta ikan nakalakit diti kwartam? Pulos tatang. Di na kayat nga ikan. Ta di na kayat makaruwarak dito'y balay. Kasla akbalod dito yun. Tadyak makaruruar. Anya? Apay ngay. Kimutungak pa yun. Gapo iti stress. Ma-stressak dito itatang. Ay na, ano sa mun may ruwam kanto anak ko. Sa nabalay, tadakan dita abroad. Kit pakaydayawan mi unay day ta adadakil mo. Tanakamanugang kami iti foreigner anak ko. Kaya't kundi agawid tatang. Diyak kayatin dito. Ay saan apay nga agawid ka. Agawid ka kahit agsubli ka man ay iti kinarigat ti panagbiag. Anyalat sa wundag iti tattaon ngay. Sapay kanayon ka nga ipanakil ka na kwada di tao. Ibagbaga ka na pintas ti biag mo ditan. Senyorita ka. Tadi na ka kahit apagtrabahon ti asawam. Pudno adinak kayat apagtrabahoan. Ngam dinak matikan iti kwarta tatang. Kan naimon, iso adinak palubusan nga agtrabaho. Kan rumor dito'y balay. Anya? Iso nga agawid aksan. Sa anak ka naragsak dito'y. Ay saan? Anyat kum dito yung agawid ka. Katawan mo trabaho. Awan no panawa mo ti asawam. Bumabaman ti panagkita ti tattao kada tayon. Kakaiso na ang imatubas iti panagkita da iti pamilya tayo. Tadda na ikamang aporiner kada tayo. Agawid ka kidain. Asikasun ki dita asawam dita. Hello anak ko, naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kan?
Nanang, nagapa kami kini George. Si Sophie Manawan. Ayan mo nga rudit hangay. Magmagnaag dito'y kalsada. Ay na, papanamon ngay. Diyan ka mo, nanang. Kumpurmi ditan basta pumanawak pa'y laijay balay. Tamangan numakabil nakti asawa. Agawid ak tumot lang. Nga magpagnapagnag pa'y lang. Ay na, awan tanay. Awan sa bali papanam. Isong agawid ka kiday. Anyat nagapaan nyo aya. Maburburing ak lang arudan. Umanimon pa'y lang matay dyan, George. Nagsabat ti pungtot mi, nanang. Ay na, di ka unay nga rod umadayo Ang mga numayawawan ka dita. Kaya't kung tagawid dita Pilipinas, nanang. Kasi ka ano palubusan na katasawa man ako. Di nagpalubusan day jay ngam kaya't ko taglibas. Anya? Asino ta kasarsaritan bakit? Ni Lisa Kaya't nakanutagawi dun. Kasaritam. Hello, Lisa. Apay manin aya. Tatang, agawid akon. Diyak kaya't dito yan. Ma-stress at dito Maburi nga. Saan na ka naragsak ititan na ti asawa? Kabkabilan na kaya. Saan matkit di? Ngam nagsakit ti panagsasauna no agapa kami. Ikit talaga kasta Sensitive kan sama ngamin unay anak kaw. No agungat ta asawam, aguli magkalaang. Nakais-istrikto. Si Luso, nakaimimot. Kaya't ko tagtrabaho, tapno adda kumamot kwarta. Nung di namat kayat, naimon nga minunay. Ala, agpakumbaba ka latan tanay. Adda ka dita pagilyanda. Mairuam kan tumot lang iti ugali na. Basta di ka agaw awid. Adda ka nga ruditan. Sayang ti kaadam dita. No agawid ka anak kaw. Madanaga na katalagan lakay. Saan mo nga umawawag dyan nakta? Kumusta nga tan? Nasaya at ti kasasaad na ijay. Gagangay ti bumakit. Agbali na sensitive. Arsagid launa siguro ni Lisa. Iso nga agapa na iti asawa na. Ay, Sayang lang. Ta saan na makaanak ni Lisa. Adda kumamot puli ti foreigner nga po ko ta. ay awanen. Saanan nga ganak dayjay. Nay, adda umawag. Ni mo George, amanugang talakay. Ela, sung bata matagusan bakit? Amangan no agipahuit iti dolyar. Hello, George. Hello, Nanang Intang. Lisa is going home to the Philippines today. I will take her to the airport. Today, George? Yes, Nanang. She is insisting on going home, so I will allow it. Because I don't want us to fight again. Yes, George. Please tell her nga rod, to call us. Okay, Nanang. Bye. Anyat ko na. Agawid ka nun ni Lisa. Urayan ta tiawag dyan anak ta. Tasabtan tanto ija airport. Manganan, anak ko. Nakaluli magkamanan. Nagadayo tinakaiturungan dagiti matam. Umay ka manganan Sige lang, nanang. Mangan kayong tanabsugak pa'y. Kaya't ko't imatulog. Nagidda ka mamanan anak ko. Mangan kayon, tamaturog ka. Maturog ti kayat ko nga aramidan. No kunada nga ulimak. Keep silent. Stop crying. Anyat ibagbagamon ngay anak ko. Bakit? Apay nga akas tumutun anak ta. Agkakarat mo ti ibagbaga ka na aramidan nan. Rinabii mo tan asumanaong agmay-may sa. Ay, panagkunak. Gapo siguro dahi tayo tinakaro nga stress na idija abroad. Na-stress la unay. Kasta nga tagag parisaw. Kanya pa'y kumangay. No si kantumang ngamin.
Imbes na nagawid pa ila idi, ngam linapdam. Ha? Anya nga ita, kimarula ka nga rodan ti sitwasyon na. Di kag pabasol bakit? Tawan mo ti akin pagayatan iti napasama ken ko ana. Kanayo na mga men nga ibaga idi nga gawid, ngam linaplapdam. Anya nga ita, isabasol mo da itaw. Kahit anya nga rutaramidan ta. Ipagas ta ati anak ta, tapnagimbag, kasimot. Alang nga Rod, intay paagas to anak ta. Bakit? Oy Roseng, buludak man jay blender yo. Ah? Ay, usarak kumapay no madamdam ha, Mari Ibiyang. Ngam na isublim adagos, sige, ipabulod ko. Apay, imot mo ti blender nga ginatang daddy Rosendo nga asawak. Katno ginatang na daddy nga blender para kanyam. Han ka nga makalibak kanya, Roseng. Ta nakalista amin nga ginatgatang na nga gamit mo, ide kabit na kapailang dyan natayan nga asawak. Ha? Ipabulod mo ano haan? Ay, sige, bulodam nga rodan, Mari Ibiyang. Nay, anya manon day tan sangput mo ibiyang. Nagbulodam man ditan. Hangko nga binulod dato'y tatang. Adda karbengak nga makiusar ito'y taginatang daddy Rosendo dato'y nga blender. Ha? Garanggan diyang daddy nga Roseng. Ag-aagaw iti asawa. Traidor nga kumare. Ibiyang, natayo day di Rosendo nga asawa. Anya pala ti pagsilusam ket nabalo ka nga ruday. Bastahan ko nga malipatan tay naramid da dya nga Roseng. Agasam data, iso tinapnapanan iditi sweldo da di Rosendo. Ado ti ginatgatang ni Rosendo nga gamit na. Iso nga makiusarakmat, taasawak tigi matang kadagi jay. Anya? Lipate mo na ita anak ko. Di ka gimulay tigura ta mali ti kasta. Si kamot laeng ti marigatan. Ay, basta, nasakit lang ta tinakam ko. Traidor da dya nga kumare, awan babaen na. Ibulgar kon to pa ija asawa na ti sigud nga ramid na. Sus, di mo aramidan ti kasta anak ko. Riribok laeng ti parnuayan na ita. Sa pa'y kakaskasar dalaeng iti asawa na. Ay, haan nga kamkamali da dya nga Roseng. Ano siyak ti masuron talaga nga ibagak ija asawa na ti palimad na. Saan man na tila aramidam? Di mo riribukin tinapintas alinangan da iti asawa na. Agparbeng ka kumaibiyang. Ni kumarim sama di limabas, Roseng. Ah, wen, ni Mari Ibiyang. Apay nagsakit ti panangkita na dito balay itay limabas. Nagtadam di ko silap na. Ay, kwa, style na laang dayjay, Fred. Kas di talaga ti panagmatmata na dayjay ako, Mare. Kaslaad da ngamin kagura na. Awan, kas di na laang dayjay. Ngam nasingpat dayjay ako, Mare. Kas makita mat, kanayon nga umay dito'y balay. Wan nga raw. Tila mabulbulod na no umay dito eh. Kas di kami nga agkumare, lakay. Agbinbinulod kami iti gamit. Data. Nay, anya day tay karkarton mau ibiyang. Dato'y man blender. Nakita nga minti presyo na ijemol. Nagninamat gayam dato'y. Apay nga ikarkarton mau. Isubli mau. Masapol pa lang ay karton mo nga isubli ay ah. Anya nga isubli nga ibagbagayumat. Idulin ko tanangin na dato'y. Ha? Anyo nga ibagbaga nga indulin ko ah. Ibagak tulatan ka ni Rose nga nadadaal. Kat imbel lang kon na. Anya? Ay saan na nasaya at tikas na nga aramide manakaw. No binulod mo, isublame. Di mo tagikwaan. Kat kwarta mat daddy Rosendo tinaigat ang idtoy. Asawak tinanggat ang idtoy. Wen angam inted na dayta ken ni Roseng. Bay-bayam ka din. Di mon almanay na nakaw. Han! Siyak nga ro ti original nga asawa. Siyak ti rumbang nga mang tagyakwa idtoy tatang. Ibiyang. Inutakit di nga bunagan amin nagijay ginatgatang ni Rosendo idi ah.
nakalista dagiti ginatgatang nakat. Ta pinalutpot ko amin dagita kanya na idi. Anya, Iso nakit din ti mayra noon. Sapay nagngingi na gayam dagiti ginatgatang na idi. Bawiak amin dagiti ngayon intad ti asawak. Tanuhan, ibaskag ko kanila kay natibulok na. Buludak man pa di rice cooker yo, Roseng. Ha? Us-usaran mi mat di rice cooker mi, Mare Ibiang. Rice cooker tayo amin da jay, taday di Rosindo tinanggatang. Apay ti kunam hangkong amo. Amok! Jay, 10 cups nga rice cooker da jay. Ha? Sige, ipabulod mo, tay subliak to no makaluto ak. Isublim nga rod adagos taagluto ak tumat anya. Uwan! Sige, ang kalanan. Wan gayam. Jay blender nga binulod ko, hanmatan nga aganandar. Impa-repair ko pa yang kung na madjag-repair nga han kanon nga ma-repair. Pinarigat mo samat ngamin. Saan mat unay us-usar day jay? Ay, sayang nga rod na dadaol. Sapay nangina day jay. Ay, awan na. Imbal lang ko, tahan matan nga ma-repair. Sige, ang kaalanan di rice cooker tane, buludak matbiit. Mabiit laan nga rod. Taik katagti kargana. Ala, sumrag ka pa'y Ay, ihanan. Urayan ka nito yan, tiri daw. Apay ngamin, arwamom da jay a babae anak ko. Di mo ngamin itad amin abuludin na Paayom mo't sagpaminsan Narigat mat nga rod paayon da jay a tao nanang. Tamang riribok mo't. Pinangtaan nak namin. Ano jak itad ti kayat na. Ibaga na kanukin ni Fred nga asawak ti may papan iti napalabas mi iti day di Rosendo nga asawa na. Apay, no ibagam ngamin kin ni Fred, ti may papan iti dayta. Ipudnum ti amin kenkwana, tapno awan ti pagbutbut ngam. Mabutengak nanang. Kun mabainak iti asawak. Amangan ngamin no bumaba ti panagkita na kanyak. Kat amangan no maupay kanyak. Kat sinaan nak nanang. Ay na anak ko, no talaga mo't lang ay ayaten na ka ti asawam. Oray anya pa'y tinapalabas mo, ayaten na kantulat ta. Saan nga umdas dagita apakaupayan na ken ka? Basta mabutengak nanang. Isu asaanan. Wan ngempas pasurot ka kadilatan iti dayjay nga ibiyang. Awan agruam dayjay a babae anak ko. nangalaam manan iti dayta a rice cooker ibiyang. Binulod ko ken ni Roseng agasamat data nga ginatgatang da idi. Kitaan nyo ne, quality dato nga rice cooker. Dato yung matji brand nga nangina. Damot rice cooker ta. Apaya bimulod ka pailaag. Pakinabangan tayo mati na ipundar Daddy Rosendo Apay day langkit din nga Roseng te makinabang. Ay, aday ta kamanin ako nak. Sardi nga man ti kasta nga aramid mau. Di kalaag bain. Kasla kalaag bibisino ni ti kasta nga aramid daw. Basta baybay anda kadi. Adu pa iti buludak kanya na. Bulodam, wano dawatam. Bulod dawat mo nga mencar aramidam anak kau. Dakdakal nga rod ti karbe nga kadagito nga kagawaan. Tasyak ti legal nga asawa Daddy Rosendo. Naglalaingan da dya nga Rosengay. No tagikwaan na dagitoy. Awan karbengan na nga mang tawid iti naipundar Daddy Rosendo nga asawak. Siyak lang tada karbengan na kadagijay tatang. Awanon, saan manon ang naisublitay rice cooker tayo nanak ko. Awan paglutuan tayo itiin na po'y. Agluto tayo pa'y laang ijay burner, nanang. Gumatangak to laangan iti sa bali. Apay ngamin adi mo sublyon. Kukwam mo day jay anak ko. Saanan, nanang? Taamangan no pamkwatan tumanan ti panagpungtot ni Ibiyang no aramidak ti kasta. Agruam mo day jay a babae. Kaslasig siguro ang mga ala kadagiti kagawaan tayo dito'y balay. Ipabarangay tayon san. Ay, saan ananang? Saan tayon apadakkelan da ito abanag? Ay, nasingpot ka unay nga minanak ko. Iso nga isyi-isyan nakalaang da dya babae. Ay, sungatak santiawanan baeng.
Dila agbain iti kasjay ngar aramidan na. Baybay anyo, nanang. San abale, taitad ko la aming kankwanan dagiti ininted idi ni Rosendo tapno sardangan na kon. Anya, hay, alagarod may mayat siguro nga agpaiso no kasta ti aramidem, tapno sardengan na kan dayjay a babae. Adani bakat mo, Fred? Adam at Mare. Ngam aday jiban nyo, agdigdigos pa eh. Sumra ka Urayam amalpas ni Roseng. Agyaman na ka ang arod niya. Ay, umay ko kumaalaan dyan washing machine nga binulod na idi. Ha? Binulod? Kukwam da di a washing machine, Mare? Uwan, kukwa may iti da di asawak. Nabayagan ada dyan nga adakan niya na. Iso nga umay ko man sublian tani o sarak man mat. Kasta aya. O sige, urayam nga rod biitan di asawak, Mare. Agyaman ka atadyak imbag at agpaiso iti asawam, Roseng. Imbagak nga binulod mo lang ti washing machine. Hangko imbagbaga nga ginatang da di asawak da dyan nga inregalo kanyam. Ha? Sige. Alaan mo ti washing machine, Mari Ibiang. Talaga nga ala ka. Haanan nga bulod. Subli akon nga talaga. Sige, itad kun. Kan uray dagiti daddo maaginatang day di Rosendo. Alaan mo. Katwa na. Naimbag man ta nakarik na ka. Kasta ko mga talaga ti kayat ko nga ibagangam medyo mabainak ngay. Urekas kasano kat adamat latabain ko Ngam, anya nga dagiti itad mo. Sigurado ang mga kompleto ta nakalista dagiti inintad da dila kay ko kanyam. Alaan mo ti washing machine. Air fryer. Napuskol a kurtina. Dua a kutsyon. May isa a cabinet. Kantay TV. Ada pa'y sa lasit. Apay ti kunamhang ko nga ammo. Siyak tinang ituloy anang bayad iti dayjay, Mare. Tahulugan ngamin. Binayadan la day di Rosendo ti down na. Ngam siyak tinang ituloy anang bayad. Numanotin daw na isutitad mo kanyak. Ha? Apay agreklamo ka? Ha? Ay, sige. Itad ko, Mare. Kanjay duwa nga dadakal nga timbakan plangga na ayan dangay. Adda ije paglalabaan. Sige, alaumpay dagi jayan. Tapno malpasan ti saritaan Mare Ibiang. Di kalaagbain iti kasta nga araramidam. Di mo palang arod inakukos amin na kagawaan ni Roseng iji balayda. Binaklay mo kuman apat iji balaydaan. Kita nga rodjay bubida dakat. Kasla na baliwan. Wartan sapay ni Rosendo te inusar dayjay. Ay, naawan di talista di mo almanain. Pati na ita bububi na pagintirisam. Masursurunak nga ron iti dayjay nga babae. Jak malip-lipatan te panang gulib ta asawa kanyak. Gapukan niya na. Lipat mo na ita kunak lang aruday. Natayain ti asawam. Nakiasawa mo tan ni Roseng. Ang musika, di ka pala makamove on. Sana bali ata na alam mo't amin ay nakagawaan ni Roseng ang ginatang day di asawa. Makalipat ka mo't sigurawon. Hangko nga ammo. Kumporme tatang. Ne, mayat mo te iinuman nyo ito store. Huwag may ka dyan. Agsa tayo, Mare. Katuwa na. Nabayagan nga hanak nga nag-shot kat. Ay, anyat pulutan nyo itangay. Agduduma, Mare. Agorder kay tinumam no kayat mo. Bayadan men. Agpaiso. Sige man nga rod. Diyan unay nga napait kayat ko nga inuman. Sige, Mare. Mangalakan iti inumam. Tumunak pa mga paray, tanay. Maulawak mo tayo. Nasubrak santin naginom. Agaway da kamatanta na barta kakamatanan. Ha? Agawid kamatan, Mari Ibiang? Katuwa na pareta na barta kakamatan. Agkuyogtan nga agawid niya ta itulod nakman pa balay sa kanto agawid. Ha? Ay, ikaw mo na. Ay, talaga yan.
Ala, mapantang arudan maray. Agyamanak iti panang itulod mo kanyak pare Fred. Ngam sumrak ka pa Ha? Ay, saran maray. Agawid na kung tanay. Rabiyo na yan. Oh my kakindi. Linak iguyod na maray. Agawid na kaon. Ado ti managdakdakas itan nga panawan. Baka makasalaw ka iti hold upper. Wano kidnapper. Iso nga maturog kan iti balay niya. Agawit kanto no para bangon. Sige. Dito yung arudan salas siya maturog. Ay ihaan. Ado ti lamok itoy. Ije kwartok ti pagturugam. Kalablaba dagije ulas kan pungan ko. Kanja ap te kamak. Nabanglo dagijay. Umay kan. Hangkang agsasao at baka mangagna ka ni tatangko. Agsinin niya talang niya. Itan maturugtan. Kasta, ag-ida ka, Fred. Dumundan ka ito'y, Nagadayaw ka matkanya. Huy, hangka pa nga maturog, Fred. Ag-istorya tabasit. Fred! Huy, agmulagat ka, kita anak mat. Fred! Ibiyang, apay adi mo inseratiri daw idirabi ay. Asino takadwam di takamam? Ang kayo nga natagariman, tatang. Ay, mariing dito kadua. Asino na ita nakatalikod na kadwam? Asino na ita alalakay? Doobiyam? Nakunakin ka amang ihawid kay tilalaki dito'y balay. Kat dito'y paisilid mo ti pagturugan na. Tangiwat yung kunakat. Ngalaw kayo mat nga. Yang kayo man ijay. Mabiit man lang. Di mo't Fred dahil tawing asawa ni Roseng. Uwan. Anya ti kaya't asawan dahil tawi ibiyang. Nabartak kami di rabi kat simurot mat kanyak nga nagawid. Crush na kano ngamin. Anya? Ay, sana mabalin dahil nga aramidam. Pagawidam ni Fred. Mayat pala ang matiturog na. Ang kayo ko'y di ijay. Handak man nga pakibiyangan iti kayat kong aramidan. Si asawa na itatao. Mismo pa'y ako marim kakin asawa. Kat, inagaw namat ide kanyak daddy Rosindo Ay, anday ta ka manay. Di naksukiran ibiyang. Sana sakti pagpungto time. Basta awan bibiyang nyo kanyak. Rumar kayo kay dito yan. Darasan niyo. Roseng balasang ka. Pangasay, sumurot ka kanyak ta in kayawid ya asawam. Ha? Apay tatadado, ayan ni Fred. Adda iji balay may balasang ka. Tulungan ako matapnusa na mailaw ang asawam ijay anak ka. Ha? Anyat kaya't yung asawan, tata? Traidor kang asawa. Nako, awan na mo kiti bagbagayo. Awan relasyon mi ka ni ibiyang. Ay, adda mata. Hanmon nga ilibak, Fred. Tanangam ti panagsasaw mi ibiyang. Tamabalin ka nga idarom iti kastangar aramidam. Ha? Rosing bakit? No naturugak man iti balay da ibiyang. Day takit gapot ta pinilit nak, tanabartekak. Ngamkit di. Awan na pasama kiti nagbaatan mi. Tanakaro ti bardak ko. Ure nalukay nga arakop, awan na pasamak. Agsasao ka di iti agpaiso, Fred. Wen Rosing, patsin na kuma. Ibiyang, ibagam ti agpaiso iti asawak. Pangasim, hindi mo dadaulan tinapinta sa alinangan mi iti asawak. Ala, uwanan. Awan na pasamak iti nagbaatan ta. Awan relasyon ta. Isungar aramidak ti kastoy. Takayat ko lang ay parik na iti asawam ti kasi ti imparik na kanyak edi. Edi si bibiyag pa lang ti asawak. Ha? O anya Roseng, ready kan? Nga maamuan ti asawam ti nalidam nga palimad mo.
Imposible nga han nakapayla nga sinaan no maamuan na nga kabit na ka ti asawak edi si bibiyag paylaang. Awan rumba nga pagbut nga. Taimbaga kun kin ni Fred ti amin. Ha? Wan mare, ammo kon ti may papaniti dayta. Kat napakawan kon ti asawak. Kat uray anya pa'y tinapalabas ni Roseng. Ay ayateklat ta. Awan tinagbaliw kanyak. Pumanaw kayo nga rodan. Adula amin nga ibagbagayo. At si Karoseng, hangkang agdanag. Tawan na pa sa makitinagbatan med asawam. Huh! Pagan ano kumamat data nga asawam ngay? Awan it surana. Si kansa lang tinaylawan kanya na. Huh! Pasensya ka no imbagak ka ni Roseng ti kaadda ti asawa na diti balay. Jak nga binkayat ang mailawan ka anak ka. Jak kayat nga napakasarsaritaam. Jak kayat ang makabasol ka. Nagbasol lang nga ruden na di asawam. Saita, agbasol ka mag. Saan kumamit anak ka? Uwan tatang, naamiris kon dagita idirabi Uwan, bidot da dya nga inaramid ko. Bunga lang da dya ti sakit tinakam ko nga han nga maikikat ito'y barukong ko. Siyak matlang ti marigatan no hang ko nga punasan data nga tinartarakan ko nga gura. Inay ay wanak nga minday dya nga gura. Iso nga di makal kathan nga naikikat. Nagramramot pa'y. Ngam, siyak matlang mati marigregatan tahanak nga makaturturog nga nasayaat. Iso nga usto jay kanayon nga ibagbagayo. Iwaksi kunti sakit tinakam ko tatang. Kat masapul nga mamakawanak. Iso nga kasaok to ni Roseng ta agpasensya kanya na. Ibagak nga peace kami ta pakawanak kon. Ay, agyaman hak. Ay napakaragsakak na itang imbaga manakaw. Kasta tirumbang. Suruwam ti mamakawan iti tao ang nakabasol kin ka. Tani apo Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din aparswa na laang ti saan. Iswa sigay. Inkantong arod kasarita jay kumarem anakaw. Ay. Nay, unay meten na itasin na ay mo siya raon. Mangagsapay ang naging ganita ka aruba. Kas ano kat nagpudot te panawan. Saan nga umdas data electric pan? Imbag pa ni Mare Alma ta naka-aircon di balay na. Nagado apon ti kayo di tarubayan. Di ka ngamin agpupupok di ti unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod mati darang ti init itarwar. Katsigod mo itanangisit ka. Kaya't kukumangarod mati pumudaw baset. Si kantumat ngamin. Nay, apay asak manan ti pagpupunutam. Ada kumamat aircon ta no hanak nga linaslas-tugan edi. Linastugan na sasawam may. Punamat ngamin edi nga pulis ka. Namati akmat. Tati amukot nakajakpat akon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mo ti awag da ka na kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan ka pa'y. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam edi nasikugan na kon. Anya pa'y ti maramidak ngay. Ay, agtala ka ditan saron. Amok manen titurungan na ito asaritaan. Mapan manen iti asawa ni Alma agayem mo. Amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak mat. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iti pagadalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gayam ti masabat ko mare. Apay naggapuam. Nagpalingki kan samat Nagapuak man ijay ili mare. Napan ko inalatay pau iti asawak. Umadani man nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pagadalan da. Aya, private school samat dya pag-isiskulaan dya anak mo niya. Tais humot di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay kadipay la public school ti pag-isiskulaan na.
Ay, uwan, Mari. Han nga bali, taagpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi ja ubing, no ipasnak da tag eskwela. Ngam no siya, kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runak at medyo narigat dya inala na nga kurso. Ay, uray di balasang ko, Mare. Kayat nakano tagisuro. Ngamjak kayat. Tapara lang kadagiti marigrig at tikas ta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na, kasdi laang akurso ti alaan na. Adda gayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, Mare. Mala, panawan ka pa'y, Mare, tanay. Hay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatang nilakay ko. Ala, panawan kan, Mare. Ay, una yun day dyan nga Mari Alma. Nakaasawa lang iti profesional. Kas jacket din tayo si style na. Sab-sab alimatan. Apalam manin ako nak bakit. Han ko nga apalan, ti kas dyan nga tao. Unam lamat no asinumatan. Ay, wan gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di mat, awan eskwela na. Dapat tumulong mat ijibangkag. Imunan ijibangkag. Imbagak asumaruno aklatan. Alangaro ta ilutok dya karne nga ginatangko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kamin tulat ng aruda tanay. Ado pa iti maarami ni Jai. Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito eh. Isunti mang ala. Nagpudo ti magmag na itarwar. Agpayong ka Nagadula ka tapambarmon ay Nagado apayong ken payabyab dita. Naimbag man anak ko, ta nakaawid ka. Mala, aginanakan, tamok anabannog ka nagbiyahe. Uwin man nanang, talaga nabanugak tani. Nagwatiwat tu mga minti biyahe manipo di jay syudad. Kayat mo, taiyagan ka laangan iti kanam ijay silid mo, tapno makainanakan na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisina. Kayat ko pa'y timapanagpag na pag naditarwar inton awanan ti init. Nakailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo, nanang. Sige nga ro, anak ko. Kunaklano di ka makaawi dita, Bea. Pasensya ka ni Rico. Ado nga minti na si Kaso kiji pagadalan. Kat kumusta mo ti panagadal mo nga Marigrikata nak nga rodan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasay-saya atag ka no ti panagadal ko. Oresyak nga ron. Ninanang tumat nga minti ng pili ti course ko. Diyak kayat ti course nga lalaag. Oray siya, Rico. Kinamaestra ti kayat ko akurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kut naimbag man ta nakarwar ka. Di da ka biro ka ni Jibalayo? Saan? Tanagpakadaak ka ni tatang. Nalpas kumatan jar aramida. Ne, narabian ka matriko. Kuna ni tatang mo nga sarakam lang dagijay gagayam mo itarwar. Isumot, nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball? Awam matawit mo nga nagsukatam. Nakamaong kapay, kan kaslahang kamot nga naglinglingat. Talaga kasto tilangak anak ki ay ayam, nanang. Aywan, amom ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Diyamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, jak unay am-am mo na dyan, nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lik-lik ang pay lang ti makiam-am mo kadagiti babae. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Oo, nanang. Imbag ta nakasangpot kan, Bea, anak ko. Ala, ingkagpalusan tamangantan. Nanganak kun itirwar nanang. Nabsuga kun. Aywan, anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayam iti dayjaywan. Mga nuarmon na ka. Sapay nagpintas ka, anak ko. Ipamay samkit di ti panagadal mo. Nang runa kat saan asinsinan day ta kurso nga inalam. Daytoy tumot nga minti pinili yu akursok. Mano atawon pa iti urayan. Ay na, saan ama pupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ama kinubnobyo, ha?
Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-eskwelam. Ala, huwag na nanang. O sige nga ron, sumrek ako iti silid ko. Isti marag pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe intun bigat. Ay, pinmanaw manan di anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-eskwela na. Ay na, adan to anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda di nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin, tagibas itan na matan ti dadu mga kurso. Gaputa medicine ati alalan di anak na, kung namatlan na sinumatan nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na di anak na. Baka makiasawa nga dagos, kat hampay nga nakatorpaos. Tila sasawam mat. Amo maya tigasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon di anak ta. Is strict to act, tapno hampay lang nga makigal-girlfriend. Di mo unay istriktuan Tama nga no mabagkal mat jay anak mo ken ka. Ay haan, para matlang kanya na tararamidak. Nana Conching, gumatangak man. Anyat gatangam, Sharon balasang ko. Sabon man nga para laba. Dato iti bayad ko, Nana Conching. Gumatangak man mo't, Nana Conching. Mabit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangak biito'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, Nana. Ato iti sangaribo. Ikisayo di tantibayad tigat-gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak namot day tagbilang iti barbarya. Kasanun ngay no ado tayo a customer na. Sige nga rodan Nana, muto nga rodan data barbarya tay libre na kano ni Mari Alma. Malangarod tay sangaribo laeng ti baryaak. Iparparo pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak matitikas di nga gatad tasyak mati mga libre kanya na. Anya manan ti tantarabutob mo dita Sharon. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Si kalangan ti agtimpla ta awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mari Alma. Ay na. Sana makumpleto ti aldaw mo na awan may bagam iti dadya agayim mo. Katagpay sumat. Ipakpakita na launay nga adaan iso nakatsyakat awanan. Makagradwar lang di anak ta. Makalong out ang tumatlaang adanton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipat magatangan. Awan na. Umayak laeng ko mamakiin ni storya. Aywan, siguro chismisan nakday jay Sharon anya Nana. Anya kumangay ti chismis na kan kabalasang ka. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak, Nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laeng iti kasasaan. Ngamita, kitaan nyo mata. At damot basit makunkon iti biyag, ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Mangal alamat ti kina-medisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapagabrodak to. Alakot, sapay ko mga rod tamakalpas di anak mo, Alma. Dakkel ti panagtalag ko iti anak ko, Nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon nga Amangan kit din no saan asumsumrak dayjay talalaki. Kaduan ngamin abulakbol kat lalaki. Beya, apay nga da ka ti boarding house ko? Jakon kaya ti agadal Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan na ko una yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kaninanang ta sigurado nga ung tanak.
Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kataglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa iti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito eh. Kat ilimod tapay laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigatanak, ano sa kon masyanak kamin kadananang kantatang ko. Si kangarod ti makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngamno siyak, talaga ajakon kayat ag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulan nun adi ka nagawawid, anak ko. Nanang, Amok, amakumikum ka. Tanarigat kat nga roday takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagam laang numano ti kasapulam. uwan nanang. Ay nanak ko, siya kung ti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. At danton anak ko, doktora. Alang arudan nanang, adupay ngamin dinaskan nga ramidag. Jack pa'y la makaawid, Nanak ko, agan-anad ka dita, ha? Bye! Nagulbud ka manan ka ni nanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't ang mabalin nga agawid ak akastoy tilangak. Malasin ang tichan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo mabalin na yawid ka? Ano santa pa lang ati kastoy? Sana ba na tawan mo't makaamam mo kadata dito nagabangan ta. Madanaga na, Rico. Jack amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ore siyak Ano sampay lang ti agmay-may sa dito boarding house no kasi nga agawid ak. Masapol mo't ngamin nga agawid ak iti weekend. Tamang no agbalaw da nanang no mabayag sa anak na makaawid. Ang plano ko nga ipudno ti amin kadananang ko. Anya, sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ora yan makaammo ditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko anda na si Kugak. Anya, nasikugan nga. Hangkaman nga mangrabrabak, Rico. Agpaiso ti ibagbagak nanang. Anda na si Kugak. Anya, no kasta. Inlimad mo, ti kadat no biyam. Iso? Bakit? Agparbag ka kuma. Relax ka kumalaang. Di mo ipakpakita kanyak na nga babae. Ingga na nga hangka nga makalpas, Rico. Mano nga bulan langan makaturpos kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kuma nanang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito itirsina, kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka nun nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. Di pudno ti kunak, asakit ti ulo laang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laangan ti palabsan kat agturpusan. Mamati kayo nga rudmat makaturpos pa'y. Ay kat, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pagadalan da. Amumatan, napasnek nga agiskwela jay anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos, tanakasikog met gaya man. Ay unay matan Mari Alma, kasta gayam ti ibagbagam iti leklekudak. Namwa kamin nga ichis-chis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmat nga apalan nakunay. Iso akayat nakngartapan. Nga, manya nga ita. Ay napagsardengam ngaminan di anak mo, Mare. Di yun tumala kabaila na pagadalan. Ngam ipilit yo, kat awan nga rod busbusin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi kong gayam ti anak yo. Ay, awang bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, di na ko man kagura. Ay,
Basta i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo sa munto iyam amo no asinudata nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawaan daklatan da dyan nga Mare Alma iti kasto nga napasamak. Nanang, Agturpos ka nga uray na kasiko ka uwan nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kan tumatan. Wenrico, tadjakon ka ba ilan taggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan to si Kugko. Saanan ama ilimod. Iso na laang tamadandanagan ak tunggal malagip ko ni Nanang. Amangan no anya ti aramidan na kanyak no maamuan na daytoy. Di kagdanang, tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimot ijay ayan da Mari Sharon. Adda kanukat sag anada, tanagturpos mat gaya mentay anak na anak kasikog. Katun mapanak mat. Sika nga'y, di ka mapanaya. Ay kat mapanak mat ana na. Beya, apaya masikog ka? Pakawanan dak ko mananang. Mangibabain ka! Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan ang nagsardengak, Nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan? Sapay impalpalangguad kun nga danto doktor ang anak ko. Apay nga anak ko! Naimbagpay kada kayo, Nana. Naklundak adagos. Ngam ni Nanang, kasta unay apong tut na kanyak. Oray to pa'y siya kat kagura na. Ang baybayam na dyan nga nanang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya, tasyak ti makaamo iti apukok. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Reko iti abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigod a kursok, Nana. Marigatan ak unay. Alam ano niya ti kurso nga kapkap na kam. Agyaman nakmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Reko iti panagiskwela na. Amok nga narigatan ta siya nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso idi. Wen ka nga rod nanang idi kwan kinayat na latamot. Tadi na kayo kayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita. Aging ga ka dita. Kat nasakit pa'y latinakam mo ni Bea. Nana, husto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag kat nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyag. Kasjay matan tinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos dayjay. Di kay mapukawan itinamnama. Mari Sharon, pakawanan na kumaa. Kastamot kan ka, Bea anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyugyo Naananayan ti kinaragsak ko ita, Nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nangrunakan ka, Mari Sharon. Nagbalinak apalangguad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalaan ka launay idingam hangayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag. Naragsak tayo amin itang aldaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wana abalayan. Katsapay ko mata ginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maabalayan.